Bore da pawb, gobeithio hwn yn gweithio. Croeso i'r sesiwn. Oce. Sa'n siŵr os ti'n nabod, neu gwybod, sori, dydd Music Cymru, so heddi ni'n mynd i chwarae cwbl o cneuon. Os mae fe'n gweithio. Bydd ni'n pigo lan. Bach o George a Ruth o Aberystwyth. Yn y cefn, briliant. So, sesiwn heddi, ni'n mynd i wneud bach o rygbi, oce? Hwna pan fi'n gwisgo hwn, just so fi'n mynd neidoli clistio fi. 5 gweithgaredd, oce? Bydd ni'n gweithio am 30 eiliad, gorffwys bach, 30 eiliad, a bydd hwnna un o'r gweithgareddau. So ni 5 o nhw. Bydd ni'n twymo lan cyn, jyst wneud siŵr ni'n barod, a wedyn twymo lawr ar ôl. Okay. Rhieni neu athrawon, paid y becs, don't worry, we don't need a ball and we're not tackling, so mae fe'n iawn. Okay. Ni'n marfer sgiliau heddi, we're going to be practicing some skills, neu bach o ffitrwydd sy'n neud gyda rygbi. Okay. Reit te, offa ni. Jog ar y spot, jyst i twymo lan. Wneud siŵr tra'r yn dod off y llawr. Eto, sorry, pawb ar Facebook, cracked screen. It is what it is. Good. Cofio, brechen symud hefyd. Byth yn rhedeg fel hyn. Okay, so arms are working as well. Calon and pump o gwad round. Blood's going around the body, letting ourselves know that we're getting ready for a bit of activity, okay? Bach yn gyflamach. Can we move a bit quicker? Pump those arms. Da iawn. A nôl canol. Bach gyflamach, a little bit faster. Good. Go on then, off on in. Bit jog. Quick. Try gyflym. A relax, da iawn. Okay, tro ma. Hops mawr, okay? Dwi'n dechrau ar un coes, ni'n mynd hop mawr, bach o cydbwysau a nôl ymlaen. Mae fe'n anodd i cael y balans, so just ymarfer, okay? Ni'n plygu lawr bach y penglin, jump, glanio, good, jump, good. Okay, bach o cydbwysau, balance. Ni moyn pwer, rugby, get a bit of power. Mae lot o sgiliau yn transferable, okay? Oof. They can transfer from the sports. Hockey, netball, basketball, bydd ni'n gyd yn neidio. Car y fynd. Can da. Sebona fi, gan Ews Gwynedd. Okay, nôl mewn i traed gyflym. Fi'n moyn i chi wneud cylch, I want you to do a circle. Run in a circle on the spot. Car o fynd. Un arall, one more. And back the other way, go. On the spot. Un bach arall. Da iawn, siglo fy mas. Last thing. Okay, achos y bach o cyddoriaeth ni'n bach o dawnsio, ond ddim really. Bocs mawr, bocs bach. Car o trad symud. Bocs mawr, bach. Bocs mawr, bocs bach. Bocs mawr, bocs bach. Bocs mawr, bocs bach. Good. Ni'n trwy mlaen corff, okay? Cylch. Dwi'n moyn i chi creu cylch. A nôl lan. A lawr to, cylch, da iawn. Big cylch. Tro ma, cylch bach. Twist y breichau, good. Car o trad symud, keep the feet moving. Sebona fi, go on then. Di Gwener. Good, okay. Gobeithio pawb gyda dŵr, nes i ddim checo. Do you know what? We should be doing it by now. Gyda fi bach o fizzy water, okay? A slice of lime. Do you know pam? Di Gwener.
Di Gwener, oce? Neu bach o wahaniaeth, bach o music, oce? 5 gweithgaredd. I'm going to tell you what they are now and explain, a wedyn enw trwyddyn nhw gyd, oce? Yr un cyntaf, squat I dros ben, squat to overhead. Fel yn rygbi, oce? Line out. Ti'n chi'n siŵr o fod wedi weld nhw? If you're not, 6 stations arno, come on Cymru. Yn y line out, rwy'n squat bach a pigo rhywun lan, oce? Ni'n neud yr un peth. So ni'n neud squat, cefn syth, plygu pengiliau, penol bach mas, ni'n squat o lawr, esgus ni'n dal rhywun, a lan. Hwp! Da iawn. Hwna'r un cyntaf, bydd ni'n neud hwnna. Pas i'r ochr. Oce, esgus o'n pêl dyn ni. Oce, pêl gyrraedol lawr y pêl. Ni'n mynd lan. A cyn ni'n cael ni'n mynd i creu W for Wales, W. Oce? So mae pêl yn dod o'r dde, neu chwith. Chi'n mynd i wneud y W. W dod mas, dal y pêl, a ni'n paso fe mas. A jogo nôl. A wedyn bydd ni'n switcho ochr arall. W, a mas. Oce, dal a mas, dros y corff. Hapus, pasio. Oh, sorry boys, mountain climbers, oce? Doi lawr y llawr, lle ni'n gallu weld fi, fan hyn. Oce? Cefn eitha syth, a wedyn pengliniau'n dod lan, fel hyn. Oce? Os ni'n gallu neud e bach mwy gyflym, ni'n neud e fel yna. Fel ni'n neud scrums neu rucks, mae lot o pŵer yn dod trwyddo, so ni'n defnyddio'r coesau. Da iawn. Oh, dead and D gan Iws Gwynedd. Dal uchel, oce? High catch. Fel y fullbacks yn neud, Lee Halfpenny a gyd nhw. Pêl yn dod lan, ni'n mynd i neidio off un coes, penglin yn dod lan, a dala fe yn y basged, oce? Ddim fel pêl drod lan o top, yn y basged. So ni'n mynd lan, a dala fe mewn fan hyn, oce? So bydd ni'n swap o draw, so ni'n ymarfer off y 2 cos, oce? A fig bas, fake pass, neu bach o dodge. Esgus bach rhywbeth yn y canol. 2 law ar y bil. Fake, a ni'n pushio off, oce? So falle os ni'n gweud ni'n mynd i'r chwith, oce? Esgus ni'n pasio'r chwith. Left foot, a push off. Na ni'n rhaid bach mwy gyflym i'r chwith. A ni off, oce? Bydd yn ofalus os mae rhywbeth o gwmpas. Oce. Pawb yn hapus? Oh, sweatband yn gweithio treat eddi, boys. A ni'n neud hwnna. Achos ni ddim moyn fel y cauliflower ear. Os ni'n weld dros penwythnos, joio. Oce. Pawb yn barod. Gweithio 30 eiliad, gorffus bach. Oce, squat to overhead. Squat I dros ben. Squat I dros ben. Da iawn. Wff! Cofio pigyn o lan. Ambell waith nhw'n gweud rhifau. 22-40, wff! Da iawn. Cadw fynd yn un o'r flat. Plygu pengliniau. A push o lan, good. Da iawn. Da iawn, 20 eiliad off. Os chi moyn, meddwl chi'n fel local star, Sion Harry chwarae Cymru, Paul Stubbs sy'n chwarae Aberystwyth, maen nhw'n gyd wneud ymarferion fel hyn, okay? Ymarfer pob tro. Pawb yn o mewn, os ti'n gallu gwneud bach mewn gyfamach, go for it. Push. Pengliniau lawr, penol lawr. Push o lan, good, reit o gefn, lan. Lan. Da iawn. 15 seconds, llai na. Da iawn. Oh. Oh. Come on in. Good. Pas i'r ochr. Fi'n troi hwn lan.
Enwogion. Wff Wales. Okay, os ti'n cael o'r dde, dwi'n o mas, galws, chi moyn? Pale. A wedyn ni'n paso. Whatever way you receive the ball, we're going to go out the other way. W, dala fe, bang, mas. Jog ymlaen yn ôl. Nôl fach. Ochr arall. W. Mas. Da iawn. W. Good. Cofio bach o ffitro i wneud bach yn ffastach. Os chi moyn. Good. Pedwar eiliad. Good, da iawn. Cofio dwylo dros y corff. Da iawn chi. Good. 8 eiliad. Barod. Eto. For Wales. Dros y corff. Da iawn. Across the body. For Wales. Yes. Dros. Da iawn. Da iawn. Hey, Mr. Earth yn arno. W. Good. Tra'n gyflym nôl. Barod. Good. Cadw fe'n dweud y benni. Da iawn chi. 30 eiliad. Mountain climbers. Gweithio galed. Di Gwener yw e. Cofia. Os mae hwn yn anodd, if this is tough, just neud yn slow fach. Penglin lan. Okay? Os chi'n teimlo, fi gallu neud hwn, 30 seconds, mewn mas. Okay? Hefyd, mae sweatband genius. Gweithio trot. Okay. Da iawn. Cadw cefn syth. Pengliniau'n dod lan. Da iawn. Mr. Earth yn helpu fi nawr. 3. Faint yw e? 10 eiliad. Come on then, cadw fynd. Popeth yn strong, paid siw, woblan. Da iawn, 20 eiliad. Ni'n mynd i cael bach o dŵr. Okay, 10 eiliad. Os ti moyn mynd bach fasta, go for it. Popeth yn gryf, paid flopan. Fi'n mynd i wneud fel hyn am 15, a wedyn, byddai gweithio bach mwy galed. So chi moyn joino fi, ymuno dy fi, 15 eiliad. Okay. Come on then. Come on, Mr. Earth. 4. Da iawn. High catch. Okay? Lee Halfpenny, Ifan Thomas yn gyd wneud yr un peth, okay? Mynd lan, edrych y pêl, penglin yn dod lan, dala fe yn y basged, okay? Cofio, neb yn gallu tapo ti pan chi'n cyrraedd nôl yn y llaw. So mae'n iawn. Off ni, lan na ni. Jog bach nôl. Fi'n gwneud popeth o'r cwrs chwith. Tro ma, chwith. Penglin ar dde'n dod lan. Yn y basged. Fi heb drop o un. I haven't dropped one. In the basket. Good. Keep your eye on the ball. Good. Nôl. Nes I ddim drop o un, I didn't drop one. Tro ma. Off coes dde, pigo penglin chwith lan. Yn y basged. Da iawn. 5 eiliad bach. Siglo mas. Off a ni. Coes dde. Good.
Coes there, mewn y basged. Fi'n gallu teimlo, coes fi'n eitha wan. So fi angen ymarfer hwn, ar ôl y sesiwn fi'n credu. Off coes there, ni, good. Clafod pigo lan. Penglin, good. Un arall. Okay. Fig bas, fake pass. Fi'n ni'n mynd lan, doi lawr bil. Os fi'n rhoi fake i'r dde, coes there, right leg's going to come out, and we're going to go the other way. It's a fake. Whatever way you're faking, you're going to go the other way. So fi'n mynd lan, a cadw e. Okay? Score some tries. Okay. Cofio pushio off. Ochr arall. Da iawn. A to. Right, and I'm going left. Left, and I'm going right. Bill, left. Good. There. Sign me up. You're there. Da iawn. Un bach mwy. Left to right. Da iawn. Tro ma. Ar ôl chi'n neud e, sgori cais a nôl, okay? Don't drop the imaginary ball. Doi law arno, neud siwr. Pa drop o fer y llawr, doesn't count. Fake a sgori cais. Score a try. Okay, do na. Try time. Nôl mas. Okay, mynd i'r chwith. Na. Try time, good. Toby far out with sound in here. Fake. Try. Maybe let's stop on it. Come on in, Aberystwyth. Go on, get it again. Da iawn. Cwpl mwy. Fake. Oh. Un bach. Oh. Try. Da iawn. Cedr off. Cilch y bach. Cedr gwmpas. Woo. Cedr gwmpas. Yna di trwy troen, mas trwy ceg. A hefyd, cofio nawr, os mae pêl gyda chi adre, you can practice these things, okay? Os mae bach o lle, ni dal gallu taflu pêl lan, neu pillow, okay? Ond just bod ofalus os ni adre, ni ddim yn taflu mewn i fel ffenest, gofyn i mam a dad neu mangi, or if we're in school, in the yard, okay? Ask, okay? There's loads of stuff we can do. Okay, bach o stretcho, okay? Dechrau tra gyda'n gilydd, lle ni. Okay, bach o squat, anadlu mewn, breathe in, a mas. Okay, good. Bach o bend yn y penglin, little bend in the knees, in, a mas. Out. Un arall. A mas. Da iawn. Okay. Ni'n mynd i rolo y sgwyddau ni. Okay? We've done a bit of passing, lot o gwaith yna. So ni'n mynd i rolo ar yn ôl. Okay? Roll them back. Nice and slow. Big. Oh, da iawn. Couple more. Oh, un. Dau. A roll them forwards. Back the other way. Oh. Playlist wedi benni. Good timing. Oh, da iawn. Okay, just nice and soft. Agor, brechen i lan, palms facing up, and ni just mynd i dod nhw cross, a just mynd dros, just troi nhw pan i'n symud, agor y chest, ar y corff, card nice and slow. Da iawn, un ola, quads fi'n eitha date, so ni'n mynd i neud quad stretch, dala, rhywun, os yn y teulu, neu cader, unrhyw beth. 5, 4, 3, 2, 1, shigl bach, sopo droso. Da iawn. So cofio, dydd Music Cymru heddi, so go listen to some Welsh music. Byddai'n cario mlaen, mae'n ffantastig. A hefyd, okay, shigl mas, bach o dŵr.
hwn yw'r sesiwn ola o wythnos chwaraeon ni, okay? We're going to carry on next week, like we have been. Ond, os mae unrhyw diddordeb gyda chi, neu athrawon eisiau enni, chi'n meddwl bod y plant hoffi wneud rhywbeth mwy, fel by ni wedi bod yn gwneud tennis, pêl-fasged, ond hefyd gyda hwnna, netball, pêl-droed, rygbi, a ti ddim yn siŵr lle i mynd, okay? Falle chi'n Aberteifi, Aberystwyth, Tregaron, allech chi cysylltu gyda ni, you can talk to us, and we can give you some information of clubs that are local when everything starts opening up, okay? Because hwnna byn ni moyn neud. I mi moyn pawb, mwy o chwaraeon, cadw'n active, a basically keep nice and healthy. Okay, so diolch yn fawr pawb. Pwy sy'n nôl... Beth yw e heddi? Di Gwener, Di Llun, 9:30, Facebook, YouTube, a bydd popeth arno Microsoft Teams. Fi'n mynd i cymryd hwn off nawr. Oh, drenched, joio. Diolch yn fawr, ta-ra!